wihuse, umujyi wa Kigali, umurimo unoze kandi wihuse. Murakoze. Ndagira ngo rero mu izina ry'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali dushimire amakipe yatsinze, umurenge wa Masaka ariko n'umurenge wa Nyarugenge nabo batweretse umukino mwiza, bagerageje, nabo bose tubaha amashyi. Turashimira kandi n'ayandi makipe nayo yaharaniye ibi bikombe, tukaba tugiye kuyabagezaho. Iyi mikino y'Umurenge Kagame Cup tumaze kuyimenyera, iradushimisha cyane ariko inadufasha n'ibintu bitandukanye ibyerekeranye no kwimakaza imiyoborere myiza biciye muri siporo, gukorera hamwe nka timu, ndetse no kwimakaza umuco wo gukunda igihugu no kugikorera biciye mu mikino. Bidufasha kandi kumenya impano hakiri kare kugira ngo abazifite babashe kongererwa ubushobozi bwo kugira ngo bakomeze bazamure impano yabo. Turabashimira rero, urugendo ntabwo rurangiriye aha, amarushanwa aracyahari, amakipe abashije kugera muri iki cyiciro tuzakomeza kuyakurikirana kugira ngo n'indi mikino isigaye, amarushanwa yandi asigaye tuzarushanwa, tuzakina n'utundi turere nayo tuzayitwaramo neza. Umwaka ushize umujyi wa Kigali niwo watwaye ibikombe byinshi, uyu mwaka tuzarusheho. Turashimira cyane abayobozi ndetse n'abandi babigiramo uruhare, abakoci n'abandi bafasha aya makipe. Turashimira kandi abafana turi kumwe hano tubabwira ngo nakagaruka, amarushanwa aracyakomeje, dukomeze dufane amakipe yacu. Murakoze. Mu bagabo Nyeje Muheto Air Defense, kwirukanka kilometero imwe mu bagore urwibutso Therese. Mu batwaye amagare mu bagabo Nachogora Emmanuel, amagare abagore Uwayo Natasha, abatsindiye ikibuguzo Uwitonze Silver. Abo nibo bazahagararira umujyi wa Kigali, bahawe imidari ya bronze. Bahagarariye bafata ifoto n'abayobozi. Abahabwa imidari ya feza nabo abo bahawe imidari ya bronze bazabona n'amafaranga 15,000. Ahabwa imidari ya feza, ifoto yarangiye. Abahabwa imidari ya feza bazahabwa imidari n'ibihumbi 25. Kwirukanka kilometero 15 mu bagabo ni Mvuguruza Ismail. Kwirukanka kilometero 10 mu bagore na kwirukanka kilometero 1 mu bagabo ugira amahirwe Robert. Kwirukanka kilometero 1 mu bagore urwibutso Therese. Amagare mu bagabo Neziryayo Dieudonné, amagare mu bagore Mutuyimana Francine. Ikibuguzo abagabo Musafiri Alphonse. Ikibuguzo mu bagore Musheshambuga Margarite.
abo ni ababonye imidari ya feza n'amafaranga 25,000. Wakatsa kuriza inyuma, wakatsa kuriza. Turebe hano, turebe hano. Oya ntabwo arabari. Solar. Murakoze cyane mu 700 n'imipira ine. Bakabona n'imipira ibiri yo gukina n'amafaranga 700. Abahari. Abahari ikipe muri Fate deya nawe yifata. Abahari abakipe mwigire hafi. Simurebe hano. Deya Nyarugenge akibashingirize. Umurenge Kagame Cup Basketball Men ikipe ya Men iba ikipe ya kabiri nyakubahwa Vice Mayor ashyikirize umupira Gasabo. Igikombe babaye ni igikombe. Bafata ifoto vuba vuba tuhamagara abandi. Itegura kapiteni niyo kipe yabaye iya kabiri. Yego. Umuziki wese. Abantu batwaye igikombe pe. Uzamuke cyane. Kiriya gikombe biriya baragikobokeye. Miliyoni. Mumanike ntabwo abayobozi ntabwo tureba. Iby'ingenzi nabifasha ahubwo sinzi icyo ushaka. Ikipe yazamuke. Mama ntabwo uba uzumva. Ikipe y'abageragere. Amafaranga miliyoni. Kacyiru umupira wose bashyize mu izamu wakinnye. Abanyakigali twakomera amashyi bazamu bagore bari ku mashyi kabisa. Ikipe y'umurenge wa Kacyiru yagize amakipe menshi cyane. Oya aho ngaho. Ikipe izagongana mu mujyi wa Kigali bakishimira. Bageze ku mujyi wa Kigali abandi bazaguhagarira mu gihugu tukazahura n'intara. Iyi ni ikipe izahagararira umujyi wa Kigali. Ntabwo bari gutaha. Ese ubu ntibarimo abajama bahoze bakenera nko muri za rero za kera. Aya masaka niyo ifitemo abantu bazi. Nta midari baba. Nta midari baba. Ntabwo iyo midari twayibona mani. Midari yo gupfusha ubusa. Izahagararira mu ngabo mu mupira w'amaguru. Tukomere ku mashyi, tukomere ku mashyi, tukomere ku mashyi.
amashyi ikipe ihagarariye mu mujyi wa Kigali by'umwihariko ikaba yabaye iya kabiri umunsi wa none. Arakoze cyane, murakoze cyane Nyarugenge kandi bashatse nyine ubwo nta kundi none se